Tunakuwa tuko na tumeafektika kwa sababu pia change money. Nyakoro mokejongo gwengwe chindo the county ma Kilifi moloyo jimi achiel modak gi ng'ol mane ward ma Jilore Kakuyuni kod Ganda e county ma Kilifi ondikore chenro madhi nyime mano mar ndiko jogo mani kod ng'ol e county no. Chenro no bende koro timore bang' ka yangore ni kwan joma nigi ng'ol maonge opande kod gigo mochuno ni malo e county no ma Kilifi. Chenro no bende koro geto yango yo mayot ma jogo mani kod ng'ol imiyo godo yot e yudo chenro mag piny owacho e yo makare. Gikwayo piny owacho mamalo kod mano ma county ma Kilifi mondo mione ni chenro no odhi nyime e yo makare mondo jogo man kod ng'ol obed kod yore ma ginyalo yudo go konyruok e apise mag piny owacho. Sisi wito wetu katika serikali tunavyosajiliwa sisi bila shaka tuna njia ya kuasisi serikali ituangalie na ituthamini kama sisi ni kama nani, sababu yule ambaye ni mwatilifu na ambaye ni mzima wote ni watu. Sasa ikiwa atathaminiwa yule mzima tu na yule mwatilifu hatothaminiwa, ni kwamba ni kama kujisajili itakuwa hakuna faida yoyote. Lakini tutaraji kwamba usajili huu utakuwa una faida na tunatarajia kwamba tutaangaliwa kama inavyotakikaniwa. Umuhimu wa kupata usajili, ile kadi inasaidia mambo mengi sana. Ndio ili serikali kutambue kama wewe ni mtu anayeishi na ulemavu, ile misaada uweze kuipata lazima uwe na kadi, kwa sababu serikali haijui kusikia. Serikali lazima ione, na kule kuona inamaanisha ya kwamba lazima wawe na kadi. Na wengi wamefikisha umri mkubwa, wengine hawana hata vitambulisho wala birth certificate, wengine hawana hizi kadi. Kwa hivyo imekuwa changamoto kwao, wakawa hawapati misaada ya serikali.